We naindi ala muya yomine to kwata ni hapa ingwa mondo ono muwaile kumatani sia wathi wito ndoa ya kwanza wewe masomo wewe ndeto zia muthembosu umama indi twali kandini wa mbuzi sia THAYU nikiwiyo kingi kiwiyo cha bata muno lani wa chuma matuko meongwela mwanza mamwe wa nyanya mwaka wa 2023 twetonela yu ndini wa kilungu cha mbuzi sia THAYU etina wakuma kilumene cha Mbaitu na indi lafu indi alangi ondhe ne kaitu likeindi ndini wa mboya na otondo ni referend wethi oimina kwa asianikana yu one siana nisikwitha siambiyo bingwa skulu wakeli wakatatu indi ma secondary school meitho maisio kethia yes tenda nikana indi pia ondhini wa mboya tuibingwa tuyambililia ulikanesiana situ mboyani muya yethe waito na ngai waito ulawe muya yiwasi ndu sionthe tekutongea mubeanu ndo utunenga uthe yo twithi wombosene sia THAYU tekutongea mubeanu ndo nututethetie na ibinda tajeze la watu bingo yani kana tukanene ngayu kanene kubitula balatwe netakutungia mubea titunga mubea nundu wa mwithukesia ulotu ithukesie balawe mitambone yekibathukanyo nake netabo yana tatunga mubea kuondu wake tenda ukutungia inge mubea nundu ebinda yasiumwa ile ilatethiwe na siana situ etina waibunga ya tamu ya keli na yumu ya inundu ebinda niyebikie nikana kuambia muthenani waune alame skuluni sia musingi na alame skuluni sia secondary alame skuluni sia makollege meke bathukanyo nikana maalukanile kondu wa masomo tamu neno ya katatu nitakutungia mubeanu ndu wa ibinda ilo tunengie nikanate kalani na siana sito nikanate likangane na sio na nikanate one unene waku sanda nundu wa utuathima na siana sanda nundu wa utuathima na ibinda isio na yumu ya hii maandiko maku meji Yohana 15 mayo tuya ethi watu endeni waku na ndeto yaku yekekala ndeni waitu tukwetie kila tukwenda na akuoka tweka ibinda yikila musiai ni wetelete kuona kuoko kwaku nundu wa school fees na kumbani ya siana kondo wa usioka skuluni tebo yanga yubingwa miango yekibathukanyo ona musia yusi utesi kuicha unikuekwata twabo yanga yula weanea ngai wa Elia ulawe aneiye ngai wa Mose ulawa ethisie na mana ngai wa ito monde Emanueli pingu wa miango kondo wa siana sito tibo ya isiana nikanamwe yuitethie imwe siaenda kilasi ne cha nana na inge siaenda kilasi ne cha form 4 na inge siaenda metiani ne ya uminukilia mwaka muya ineta ibo ya uwe na umani neta alea mubango wa satani neta alea mubango wa mabeba mabuku neta aboyanga yubingwe miango minene no ilinda kila ipengo kana kila mwana mumaitho tona udhinesiana sito neta alea mo wau neta amelea mo manesio ma satani mo manesio ma kibindu neta amabinga nesianda kame ya Yesu tabo ya siana sito ikeone useo methoni maku muyai musiai wonde akone useo tibo ya alimo aleme yuye kalani asiana sito muya inikano matethie muya inikano kamanenge wendo ukamanenge umanina uwe kondo wa we asiana sito muya yeye kethie na idonania kila batani nundu wewe muikeku na yumuya yendania na ito kubikia atwa mina kibende ke mumino kilioni wacho netesa ukutungia mubea sietwane ya mobosi wa itu Yesu netwabo ya pamwena kuekea amen 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 sa ina sia beto kanda kani miongwele na ina yutu itondela ndini wa mbosi sia THAYU mwethukisia mitandao yitu ye wazi kabisa nika naindi wethene watuma ekulyo yaku pengine kiloto na kwitho yendo kulilwa katika page ya Mbaitu FM the radio station kana katika 22925 itona kwitho wati topic ya umundi kanela tunanena wa chuma itona kwitho ni topic ingi ya yo bwitina netina wewe na ndwasungike kulyo anokwewe kulyo yote nda ukulya nikana wethie ni wasungika na wandike kulyo yako katumaini katika 22925 kana pia katika page ya Mbaitu FM the radio station pia indi topic hiyo no kwetha uikwata katika YouTube indi kwa alamu YouTube subscribe
withie ni mwakwata content isu katika YouTube na ndio isa kwithia ni mwaende na kukwata masomo mwaende na kumana undu wakwe kwana kabya misi undu wa ikalania ni kana wise kwithia musini wa ila referend ekatuke maandiko mangai mwethukezia waitu ni nguthocha ni kana tusome Biblia na umundi niendegwa ni kana tusome obalata asomie nundu muthenani wa umundi no topic yesu tenda uzia kana etu minukilia na wachumara twasomie undu wa motio mamwikalile wa mukristo na maandiko mangai alomi 12 muthia ni usua wa kenda na we 10 niti usoma mwethukisia waitu ndeto ya ngai ya SYA wendo ndukethiwe na wanganganio mena ikila uthuku lumia yundu useo wendo ni wana asa ithi waina wendo muu ene kwa ene ndai yani matayei alangi me mwethukisia waitu mwendwa twanena iulu wa wendo wa wanganganio metwanoni na nibondeto yanga yatu ya wendo ndukethiwe na wanganganio na tumene kila uthuku na tuilumia oloseo yes mwethukisia indi ni wa mama ondu tane ni topic itu ya wendo wa wanganganio kwa alama taivo nitwethiwe na makulio ala na kuulazia reverend na wendo wa wanganganio ni chao ni wasungiye kielelo kinene kunena undu wa wendo wa wanganganio ni chao kila kieta wendo asune maundu ala makulu atatu ala tethiwe namo na indi kwa alama taivo na matama magana twaina reverend kidogo tu tuambe kwika recap ya kila twaneni onatika mbuthu wa chuma mutheli yolwa makulu asu alata asungiye yolwa wendo wa wanganganio wendo tambelilie na wendo ni chao tazia wendo ni kiu kila kikusa si andwele medho matona kwewa na kwekeanea kuenda ni ayumwe na kweaneanisya mabata mo mamiyo ila tokie wendo wa wanganganio taisie wendo wa wanganganio mutwanoni ni ilazita wa kwa kisungu pretense ukeza hivi ya mundu akita ukwevania mundu akuona siya nukwendete ine mundu wa utumia useleke ni kana kuonye nukwendete na tazi ya mwene huyu ayita ungi ndati ungi uke ayita ungi switi yani no isa hivi ya bunde ni pai wendo wago na baambi Biblia yatu ya wendo ndukethiwe na wanganganio na yuta akula ni ai ni maundu mawala maetae wanganganio wendo ni wa mutwano bete nonie undu mundu waewa kuma baaya musi kiune kechange ya muno undu wa keli tona itindo ila mundu utinda anasyo ni mubindu wa wendo wake na muume na muka ukethiwa na wanganganio chaka tatu tona andu ingi manengete satani mwana waendoni wo na maandiko matu yetu ikanenge satani kamwana kila kingi chakana ni kwizielekania na ange undu meika ukeza kwizia wipotokopi ya alangi na timu emeu na timu kau undu wa katano tona ni kwithwa na wendi wasindu ilota bicha kwangeleka ni okwati ukeza hivi ya mundu nukwenda mbesa na nukwenda mbesa na wao ni munene na muume ndenda hii mbesa na muka pa hii mbesa na adhambi yoseleke ni kanama ande mbesa nondulongi tina neni wa muthia ni wendo usewe ni tomo la kudua nundu tinonie wendo ulikaziano matatu ane na mazeze wana mawukite maingi natona kumukia ngai
na kuyani wanibala yokuyete niwo wa ndio munene asante tina abikie ba mwithukisia na baba undi batu kwendesia muthenani wa umundi ni boindi twa ukulia ni kana etha wine kul kana peki ndugu atailo o kutabia namba itu mitandao itu ye free kabisa katika page ambayo itu FM the radio station pia katika 22925 ende no kulie kulo yaku bau na wibikia kusongi wa sasi abikasi ama ukulio ni mo byamo no kwa lame kwa sekana ni mutwati pia ende masomo apia meo katika YouTube no subscribe no ndo mana na indu isa kwithia no kwata mauta wasu ninona andu amwe meombea ni matwati ye mundu wa kavisi maluvu maiki chalo wa miti asuni amwe katika ala mekwasia matwati na ni kwatie saa isu yuti unena yu siana sieto nundo wakwe yomba umanize skulu tafadhali ni kwatie siana sieto yu pe kule yemwe nina kulilwa baba yulu wa wendo wa wanganganio na ni mondo mokomwe asia nuna thedilwe ne mono ne mume aimwe ena wendo wa wanganganio amukulia kana nune thukise wa chuma kibeti cha mukulia hii wendo la nina ngwende tu wa wanganganio ni cha ai manai mani awo gendo kenini ai nundu ndamuonga yusu ne kwetha yusu ko le akonga mundu ne we kwetha na wendo wa wanganganio ne azia metue mwati ito na neteto na ya icha chiondo kyuse mabia na suba na misuma ugeza kwethia chiondo kiu ti kito na ti kethio kito na ndia isie kindu kimwe kichange ya muno ni bala mundu wewe amwe maitu ndini wa miele yo majaewa na nzieno ya kuongana na yumuongano omwe ti wo prepare kana ni wende twa nulonge no undu kati wa maundu mainge alamona na siani ngwendete no undu segment yemwe wendo bwa nololo nololo ekwata na gwatu uthala ni otwinge na tuikwata ni wabamwe nikana tuikiane bina kukusia mulau kana kukusia ngale winzio yekewa uikusia ngale kwa kalinga kamwe kaitone oprup kana ni ngwendete wailo sisia we open maundu ni maingi nundu nuto na etho tonga wa na wenda wongwe lakini weza kwethia mubunde ziombola weza ithia pe maundu angi mapurupea maingi mabwana lo naje nololo ithala netwe twendo twingi twili tusako na kamwe kaikusia mulau lakini kathala nwe na kangi tuweke ana bina wendo wa wanganganio uibotebo kwa hukuno part na kaloboto na no kaloboto kamwe nololo ti kalinga kamwe zako kona na sia nololo ni lakini no thoku ti othoku kuongana lakini kimwa ketho akibata ilo enda ikwa maundu kano enda ika ambo ele siolonge ama ne maana makila expect nundu besiendo nzeo lakini waema uelesia na the right approach mundu nutonya kuosa nai kwa onatejeka maundu mamongano na mumunyanano ne museo lakini nduelesi olongi aelewe niguo na kwani mutwano la wina wendo wa wanganganio ukwata wa ni mathina mau why sunni justification ya mundu kuona kana makwikwa una ni wangangani wendo mutwano ni wana yes nienda tuambe usoma Yakobo kilunguni kiu chambe na muthia wa muonza na wanana nikanatambililie ila mutwano wethi wana wangangani ni maundu mau matokea nundu mundu usu ndaketa lilie kana akanengwa kindu ona kiva ni mwiyai tiula wina wendo wa wangangani ndaketa lilie kana akanengwa kindu ona kiva ni mwiyai mundu wina mitwa ili
utalumanze yani siyake sionde mundu ena metwele undu wambe ndaketa lilie kana mutwano ni wake ngai akethi wapo kwa hiyo undu wambe mutwano unu baluka kwethi wa ngai ate nthini ate senda wa that marriage nundu tewa mundu ena metwele ena wendo wa wanganganio na ekengolongi bakothyo no mwendete ndaketa lilie kana akakwata kindu kuma kwa mwe undu wambe ngaindethia wa mutwanoni wa wanganganio onoke thingesiata nduketa lilie kana akakwata kindu kuma kwa Jehova yolwa mutwano la wenawo ona wethingesia ona wa wambu ikinji ona wa surprise na wino seleke wa wanganganio mutwanoni nduka expect ngayetho sender of that marriage no balike kindu kikaete kuonethia tabe wendo wa wanganganio kwangelekanio ukasia okay you museu wakwa kana kibeti kichakwa kiingolasia tanina ile kumandondu mundu utonongolia nawezela mundu kwenda ikoseleke niwe mambia Biblia yetu yake mujake na muso amengolea kinuja monza mengolea kenda mutabania yazanga yombi ando mehalungalu ende mema andea makosokoso mainge yu makosokoso wanganganio etawe nikumanda makosokoso ugeza hivi ayuwe yazia nundu nikola na kibeti chako kinenga oimwe ningumanda ka flower ngalo kana kasungwa ne fulfill desire ono kusukusu wa ukengani mundu mukana akiayasia mweme wa ni wekunzie atinao kamwe na ngakowa kayuma kaikela na yu ndiye wandikola ndiye wana wauni yukthina wandwa kukola kuyeta we ni generator ndo yana na kuyeta we nundu bedri kuuma kukola kueta wa nikindu tukita foreplay mutanamba udhivo mukomba umbania mukeyu ukomba nyonge na akaikomba na ila mwego anetha uyeya foreplay muyeza ubiki hapo climax uketa aiwa ukewange mawete mushangilite ukewange madhelite ukewange makwatanite makumbateanite muno medinyanite na nduma ndake iketa weichao na mundu uyu abeba muno taikuite kiku naona kayuluti la ketika nundu ni momba umbanania na moka ubikia classic climax together tena wanu niko likatolika swimming pool baba mwenona akulete na ela mu kwasi uwe yo mwimaanisha ata nundu oyu nina miiba kubitha ndatu na mume wakwa ni thaona kekela ibinda na ndangwata ndambiania SYA na ila wile ailo kamwe nweze yue nena yunye ni makosa ndumala ngamanda spana boy you oyo emblem muse nenge etha ile mnyitha ndatu na museo kamwe ndana atutabya nake kanana muse hata nweze tena problem diet ati waweze omemeza uketha ile aseme nengwa musele na toast kwacha na nde unengwa njuko ndena kachumbali ndena matumbe make na onetha na onetha ni lewe nyeitha ndatu ndo amboeka nenge utena pinai nweze kuma emu ejaculation nundu mana kusemba 100 meters hiyo semba wanicheri yote 100 meters kilomita ina yani karolisila wasia namba ya keli nda namba ututabya mume athukuma ya mwao kwani wewe rono mina mitha ndatu pewe ya uto onetha muzidi ya nagu pewe ya uto na uthukuma ukakwatwa ni ma stress
ukeza mwini wambika wiki ukeza onaeka kauka mwakuweta onakaliungama onaeke acha atuikile na ungama Yesu no waunagu Reverend Yesu te awaite chao ndiazia bina ko wibo ndiazia bina weta wenil kula weta wene kuseto okilikoni musewa akedho na frustration sia siana akedho na frustration sia school fees akedho na frustration sia ithaka akedho na frustration sia nomba kuiba nombela makoma paikendo we sai kwa mama na komanda siana mboi endo ladie mo une wenukite dola kwa we manja ninze unenga musenda yet okay hasi okenge amukeke nesa mumbanie amuonge ke uteta wakwanga amunene tuteto tuseo na kwa reta muze atakwateka yue paina mu itatonwa imundu muka ona ingeila suku ikwata wanaka okay ngaino amanengie veva ya ukwata maundu azuma ito okay haya tuendelee yuteva taziai maandiko matu ya mundu ndaketa lilie kana kanengwa kindu ona kiva ti uwendozi wa mutwano utani wa mutwano kwewe we anewa kukalania nundu ni fellowship ko inonioni ukeza hivi ya mwesela pauka lelu ni witema lelu ndu weana kiuke eta wengai libido ndieta we ni lambulu peus libido ndeta weni kuviangra libido nenga yo nenga na that strength emudha liu nundo ye coordinate na blood stream eka coordinate na mind neka coordinate ne organ yungai no nengae mwendo wake to mwendo wake nenda repeat mwendwa ngai no nenga mwendwa wake maanisha mwendwa wa ungaika na mwendwa wa either ne mume okibeti mwendwa wa mundu wa mbe nengai na mwendwa wake ne kibeti ngai no nenga mwendwa wake wa mundu mume to ne kana na moma sioke manengane muyo na muyongolo wa mutwana kwa mwendwa wa ngai nulote na wanganganio kanoseleke nundu ngai ne mulungalu na ila mundu we anesia motuyo ngai no mwathima tondu te azia siana inenga na weta muthinzio no ngai inenga na we nundu mundu ume kuna around siana aye kanondo wasabetie kanondo wasa aye kanondo kube kwa golikobo ngai ni wose ubasia mechanism ukeza hivya muombambania nesa mwakuna jathikeu poka uka fellowship wetu ngai ya imbu mbulezi nakana nuona atumia alama imbeta ta Abraham atumia alama imbeta Isaka ilama aboya ngai na ngai ewe ukayo wo owe ozu mayathi ijinondo reverend kusia kwa mundu ena miaka yana kana maana nengai oyuwe kila wabika 50 okewa ne wabika menopause ona te 50 ni voti nundu wa njiemo timele njiemo nengende bula nite amele okewa mundu no bikia menopause na ndaitaba so ni chao chaende ye wethi yona aka yu bibitila tunetha na yo jine bot ni chao kila kitumite sindu isienda itheete wasoma mose asiati ibinda yaba umbe angeni anu maneka la myaka mena na tinengwa Methusela maana kenda na miongo kenda na kenda tithe yanga tiyuko bika mose ya na 20 na bazi wati sabuleni mundu la wena binda wa myaka miseo ni myaka miongo monza na endo loko bitu kabuni miongo nana lakini ya thina muthei yu ukube wa myaka yitu yetwe ni dhambi undu tengende tengai undu tekala netie na ngai wa itu nuweze ngai ni wathima mundu na myaka miseo ndu wathima wanundu
we usiaitwe family na kano isa undumuna tena ndume utumbo kata musele ulame uya nundu mayaya waikindu na njali bandu emuke angai ekwatete ngai iko na miaka ya 8-10 kwanza na mayombe kwa ukwikara thayu kunditaminewa nundu Jehova ngai tumusiaisi na eve netetikila na iyoka titeno yazibana mboimwa itu ukwazia enenge adye ingole kwa ni mundu ena HIV and AIDS tunda ndeka ni wadela kinga mwilene ndadela ona anywa tutalwa na ni kwebinda na inde akeyo mesia na yenenga ngai na yetela ngai na iboye ya muse na imwethia nesa na imomba nya nesa ngai ndale ao mathima niguo na maundu no tamapindukite nundu referend thani wethukisi wakata tumuthelu be madam umiletwe kotine ena miaka 18 na kiuse wako bucha twana tumana twili tumana twili abetukana tumana no to myaka na kenda na betukana kana otwitha okabau atwita akatuya koka ini monie oitha oyo basi mone ambai toka mwe akakosa akabucha akau wabata ingi ageta kangi akoni etha oyo yes warara kusize kiko ki referend no manakana ibinda ila twai makula sesiendo nitethelu wethe unit account mama kwete kwetia nyuma yenda mokilite kizikati lakini usuna no mundu monini thina wa imwa yuthe nai nwezi ibeba demon lo lalai zepina muno wale Biblia no wekite nai ne weka na asimake nicho Timotheo ukuandikia kanisa la Thessalonica na imuandikia Paulo kai ulalai kai fully ibeba yezo lala iye na binda muno na muno mundi nundu wa energy lati ya me twina maleute oya mena energy extra na juweza kwethia isima moto yenda yesime mwato ani mwekala wekalete we mubyo kingi ni bala ile kositu isi kalete ainge mekalete sindu tio sita fono mabisa na mafiomu masiendo ndate najue la welo ela kileko kikwatwa ni pepa yo lalai yikwikalila uyikalala umemaendie kwa loto mamwe tumalekelia umea tumalokelia la malukelia tema mane na loto amea ni na yetu matama na mundu ume yakaine monamo lakini malea na mamu kwata loto mamu kusolania mamu malucha na malika na nondo maya laika makunwa na mbindu yebeba yo la imu mbindani ya mumino kelio niyo sete udhei nondo maandiko measiai na iyo lalai weye kawe mwene na ila inge dhani kuumana nenza lakini ulalai weka we mwene na ngola yako kwa satani no targeted nesa akaete mwaki ute uthela nando makapingu wa films na video na pono ugeza hivi ona musee muima wisa uamire ugazani wanaua kwatika hicho peke ndo sia yesi Simon peke ndo sia yesi mukandani wekete video ne oneka kusizia pamwe na ne ipono siobo ningi nasio mebwano mya sobie etena se obiwe ethane mundu ume okase obewa Samantha molilo bwa mundu muka aya ethana akasindu se ome izo obiwe na se wa supermarket ya kila mudhe ikolezi ebuzi yake wenda kiaza wenda kiube wenda jeo ekube siendo tisuite se obiwe sie ba supermarket konde ya you nikubanga nikuona nyakana mubango wa creation kana ita wata umbi andu nimeukana chikana ni cha ukiende you okay ndu you the way you ngaine waisie mundu akati inya na kalomania na mume you ndazi tekalomania Samantha na ndazi kana mo maya lomania na makalomana na mundu ume yume lomana na chao
na kikole na aume mailomania kiene kuona ni hata reverend yuma andiko me SYA ibindani ya muminukelio na yoni yote yetu ikethiwe ibinda ya misio nundu andu makalea mubango wa Ngai ona wa mutwano na makema nthia makosokoso maingi na makalea motuyo alanga iwatuye na iya mundu ume yani yawe mubango ni mundu muka na ake mundu muka ni mundu ume kwa uando ni maende na intervention ange menyo ndawa na alame obeti ya isu LGBT kio wethe ayu mundu ume kwa mundu ume mundu muka kwa mundu muka na baiso kainge mundu ume eo na mundu ume eo na mundu muka tinda sex bisex mundu muka eo na muume lakini no kungwarangwarwa mundu muka no meitwana nenge kwa uyu aya kanogethe ya mano we ona muka lakini esila simu tu line tu kana mundu ume no eo na muka na amina na muka kukule reverend ayambe aikwata ngaingi wote wa muka mine yani kwika masturbation kana mundu muka na ke kwatange abu mamine chave ugeza iwe wete mbwathlete na eyo na mume kana bale nikukule kendo ke mundu ume na mundu muka ni wailu kwiseletina ine kibeti chako Ngai ndaumba andu mezi la exhaust pipe exhaust pipe ne yakumya cho na mundu muka kila kimutusa mundu muka female organ aketwa mweni na mundu ume aketwa mutuko onganizu la mutuko na mweni nongina ilikane na no wese ukazizi ondo siombetwe weza hivi ya mundu muka mbolu tiela yuka ulike ekuneke ekunekwa no mundu ume esilete palaba ile lakini bacho mbuluti na bai uso wese tina wathi Yesu ni munana e wakwa na yune tubotanite Yesu ni munana wakwa na kwa ni munana kila sane twenda niasya nyina mwamba wango mwamba wango nitubotanite mwamba wango ndweta wene kwisila paubesela acho teke mai nesele bandu babo cho kizile babo teke keukizile babo na bate botanite pabethi wa mwamba wango paikindu kitona utuma kisanza icha mundu muko kwa anything na paikindu kisanza icha mundu ume kila kisanza ikasia pakoka complete no balaba ilete kwa anything else apart from a male and a female ilikane ibotane no tena mubango wangai peke tupio ngai wetete kuondwa sini ila sotomu na ngomola mali kile were yani uwa ume kwisila exhaust pipe ngai akanizia mwaki wa mulibilete nundu aume makoma nazio note wanzia akama kekanya mithumbi tamuka wa loto na ngai ni wewe awo ni nae yangulu na ndae ke aizu ngai nae yangulu ne bande ko meba tuto no soma asu kwa alama tona kwitha mayenda mande kwasu nundu nineze ne mekutethia mundu nae yangulu kana yulu acho yesu ya kwisila mama sotomu na ngomola yesu ya aume kwa ume aka kwa aka kana ende mundu ume kwisila simu tu alibaye na mundu muka na agyo kwetikila ezilo simu tu alibaye ne kunena ne tivi kaba uni ngubingwa ne alibai
izine 13 kana ne 18 alibai maitengwa motao peiwe mundume paikatete mundume ukoma na mundume olongi no that kwangai na mundu muka na kenda kakome na mundu muka no that kwangai mundume ndakakome na nyamu no that kwangai mundu muka na kenda kakome na nyamu no that kwa Yehova ewaze na alibai chao teimi no kilia ningunenga no mostali ngunenga no mostali ne alibai ngunenga no mostali na mundu wiba bakube na maotao alama anengi wa Israeli mamolala iko batano mithemba yake bathukanyo no ato nenge mostali otwende ne kilungu cha 18 muswa wa miongoli nemwe ya zendo ndo ka kome namba aume o namba aka ne udhatio usuno ne ana maisraeli majeje aiwa ingai ibugune ali bai 18 muswa miongoli na ile meiwai ndo ka kome namba aume o tau mbaka ne udhatio kwa Yehova na nduka kome na nyamu ona yeba webuche nayo ona mundu muka ona weba ndakaungame mbe wa nyamu imulese tangite nikethoko tangite mbalazi ilo no ni amaye kwata mbalazi magege magege ona ange mangakwato mang'onyi idela na imaitha makamati tokeza kwithia idela na Yesu kuma muno mazendo test kana nundu mena curiosity pambi le yazendo kakome na mba muume mba ume no tau na mbaka maika akome na aka ni udhatio kwa Yehova na bwithio 23 eyasya na ukukoma na nyamu webuje nayo na mundu mukao na webanda kaungame mbe wa nyamu emulise nikethoko kwa Ngai na ala na mometha na makasi ni andu me mukono ndio na muswa wa nana yo bawetine pambiwe ndukavue mwetu wa inya wa mwenyu umone emuthei kana mwetu wa mwenyu nundu ni wa mubea wa mwenyu ula wa bakube ndukavue mwana inya wa au umone emuthei ndukathenge kibeti chake ni inya waku asunala na Isi musosu wasungia kwa alama kwa maana makasi ni kwa ala athoni wanenga mwana ukibeti mundu mukaithio koma muthoni kana mundu umeithiosa inya na nisi reverend kini chokiende this is what is happening na tebindane ya mundu ikoliendwa na mwethukezia nundu onange nime ukoma na nyinya na tione uye kamundu mukakangi katu ya muume ndamubikazia laundi ba inde yake akwate yake zanza kote iko asia Zube maundu amwe wangangani malikete metwanoni na ndicho Biblia tuwoniye taye watu iketa lilia kanabe kindu te kwata kuma kwa Jehova nundu te na metwa ile ya kweka maundu na maundu ala te kweka ni maudhati ona either constitution sito ni etekela ona either mawala ndio mande isi ondene meetekela pe wala ndio Wangai the creator. We naona mbani simotethia muzio kibadhe kete muno sana. Thegaijo. As a topic is ne more fire. Stacy Sabrina. Akazi ai kwani ukajua simu tu. Ai kwani ukajua simu tu. Hivyo ndi na manasi hata. Lakini asia mitambo yukite nesa ninaona oria mukamba pia tawati ndata
menga likosia kasia ndi twatinda oba ukamba wa mwya yathimikite ni utawenu yathe referend kalama sana nye onde ya muzele ndo zizi ya muzele muno ugemwa niwya yes kaleliko mitambo ni muno eta kaviswa maluvu taende bike chalo amete na kiakasia kaleli tobuti tu tunaitwenu na kalama yu ni wite tamundu okuuya mundani na ni mukwetie niba nina kindwa kwa masi mpaka saa 6 asuni amkatika alama tuithukisha na maana comments na ile nakundise na comment ile hata ndizo na kulo ile hata tafadhali kuisla katika ile kenda ile 5 kana katika page ya Mbaitu FM radio station no andike kulo yaku no kaito mabau ni saa 5 o yutwende na tindini we kulo ye mutwano ula wina wendo wa wanganganyo ukwata wa ni mathina maithiwe na undu wambe ni ndaketa lilie mundu ina mitwele utaluma mutwano ni wake na wendo waguo ndaketa lilie kana akakwata kindu ona kiba kuma kwa mwe namba ya keli mitwano eno yusewa no bongo ubongo niguo sumbekete nono mundu ni mwangangania ena wangangani wa wendo aitume ubongo nikanekave na nikanama nikene innocent yumetwana no the no long no ubongo muthei tijona mundu ena wangangani ako ni wazimu ayoke laendeto ayatia baba ineti waka ndio kwewe neza kana riwati tilane ngokonea meto kana tilane ngokonea kana kamwe ne musi ande musi yuko ubungu ni usumbekete na inge manena ubungu makoma ubungu maeza ubungu na tuiketa lilie kana beke ndute kwata kuma kwanga hii okay namba 3 andwane mabinga muango wo 5 nondo ekango tabie father na mwethukezia ubungu wetu malulu tukube na niwe saa 10 wandani ukamanika kilotu asia mundu nutonya kwebitha miaka lakini muthenyomwe wanganganio ukaumela mesana na jue la undu uwa umela utuma mutwano utethiwa no 5 utuma neti waka ya kitandani eboa ukeza hivi ona weyomba neti waboa woka ulilika no seleka ola weka wane muheme ona bayitho abe kukila na yo abe bata okaboa evo ni mundu ume akakilia ayenda ukunowea akalilika no seleka ola weka waimu kawa wanganga nindini wa wendo neti wake kaboa undu wakana kwetu kuka kindu kitita stress ukeza hithia THAYU wakula wekala THAYU wa stress nundu walilikana mueme akita ukukenga mukau akita ukukenga uikwatwa ima stress tauma stress tenda down spiral kuyoka kindu kitikita frustration na yu mundu frustrated ona no utona ona unywa ndawa nundu wa depression nutona kwithwa na kikuo kite alali kimwaka kwa kibeba kilangi akakua nuwesibe maundu ala musi andu methayo wa mutwano meka nundu mena thambu pe andu moka makakua piu ukeza kwithio na mapata ala mundu wa ile ithwa yiko na kututanza kuthamba kathea kwithwa no 5 ba metho kutheka keuchonde ni chananga wani frustration na depression na ikwatwa ichua watwa iya kibeti jovious ukiikwatwa ni chua weza hivi asasi onde ni chua enda ukinoba ninyo ukewa asia anena andato ukewa asia ngune yangite bala yambia nebo yumundu akakwatwa ni chua akakwatwa no thileku akauma mwene wao mundu
akekala atanyamo wese mbo oneta akuona ukila sia wako manana yo ekaya ne yoya ne idhanyo kayo kebala uyu ekuange yupe andu maya seo maitwawa maya seo maitwana lakini muthenola mama nie uselekola mundu wekawa nula wa mutwano matuekie mbo undulongi ange ne mabiki yao quit maka separate maka kola mutwano akazia ndiao makwitu nuanete na nundu wa kibuthia kilangu buthua nilonie mundu muko mwangu ne asimu na mukulia wekala uthatite ni chao wekalilo ni chao na te skulu te isoma wona ontona we mutani tethia kamwili tukainya kaendie ikalakuo na katwa wa imume na maina aluzi ya enene na jumundu mukosu ona wakomana nake ulotanu wa thayu wa mwekalo wa mundu ainge maidia I'm better quit ekane mwekea kazu ekane mwekea umeazu na isa paraiti nake ona me numbemwe matheka ila muoka na manena nazia ila muoka. That is family. Family ni. Mekala ata mochari. Kimba keinena nzia kila kingi. Na ubiobu wa mutwano. Ni wadhalile. Mekala valumu pio. Ukeza hithi onali unoe kiwe mesani. Akakulia kiziko kiva. Ndwese wala itwa. Nundu pekindu cha mume isie. Ila wamanie wanganganio. Ne waumeiye na akwiti obumuntu anone me onyombemwe ne wathamie athama ke ukomone athama mwikalilene wa mundu na awekanisia na akazu iyo na anamo awekanisia na umeazuma kosi umela wandika balua mundu ume akaandikia muka akamwya naso ane kwiyita ngunenge room uende na atumia sume kanisa maukomasia na mundu umeyanika nakavela kailiu nina wekea atumia zio tinda anamo na nyanazo ane ya kweyita nundu nanywa ndawa ya emombua na ejiti ya kithambioni na uwathela kwa yua ingine mapikete kilevo isu na makosa metha mekwa umbe makosati wanga wendo wa wanganganio ndute mango ukamina noyeka masabu bala mwa umanisie noyeka ndu uthinikite uchimbe wendo uswe ukabikia kiwango cha Indonesia ukona bayo ajia nikale thayu nundu etha usungio kibetike chakwa mueme wo ne yumisie taumania basa euka ombeko na niwa ne yumisie none mutwano yungama nikabange bandevo onange ni moza ibuti na kuwatho mundu ake yatha kanaka yuatha sumendo kanaka osa ibuti yake yatha mwene nundu pala papi kwa wendo ni uwa ethabe kindu chuwa mituki iba undu umeyazia ukirakuwa wendo wa mutwano ni hatari ila wendo wa mutwano wa pungwa na nena mwethukezi wa mithukezi na endo keke research takwa ethabe kindu chuwa kavenia na kasalucha ni wendo wa mutwano na muno mundu mwio kiune kindu nisi na muno mundu mukamba ethabe andu aingi meyo waite na mako andu makate mangasiana makate mangana moene mundu aketema payungi wete miye kiziangite ndu ethiye mukana na mundu ume no tuto utundu wake eka kwasi utundu father ndu na kuiweti later we peki nduketa wa wendo niwe wo amituki nyandeti la level na kona ambo bigi abundu tungi nyamu mbua mobe onanga bika bau fani nyenga mona amabitete tena mwe na tena andakame ubika abandu satani yakoza kiliko kethe tuwe ingi na tuwo tembea yeza tani usindakangwa na keukeo cha kwenye unoba nicho wachusi
onoka enda counseling ugethe andu ewa ukazi I better die wendo ni wo wa mituki muno na nena mwethukesia wendo wa wanganganio otigweza kuka makulu nominate mathai nundu watatio nitugweza kuka makulu lioni lakini babeka mwili tukamweke kwa asia hii nye nenda kutwa na harusi na tukakona siathi lakini ela my better afu na wetie kana akatumia mabinda amwe akatumia simu tu nina kole ile bau simu tu niwe semia tibabe slacho na niwe wa ukewa mwana kozu wa university suisie nundu wa ule wa mundu muka na mundu mukozu athamia kwa mundu mungi yuti ukewete ningi ndiasia wendo wa wanganganio wa kapenia na kusalucha iyo nando aingi ona ikumbi ingi okwiwa kuusio nthe ando mewani obo wa wendo wendo wa wanganganio wendo wa wanganganio na tenanga ona makwani mekotini mundu aitia mume na ithio so sponsor aitia muka na ithio so neke betikenge pe ando ingi ona meke wesumu makakwa nondo record tutena zo ba mesana tikasoma mwethukizia katelema niguo yu wendo wa wanganganio umeua wengi na nijo ngwenda mwethukizia mwendo wakwa etho nutwaitwe etho nutwanite etho ni webanetie etho ni webaitwe likai wendo ni u pate wanganganio teto siaguo pe kindu kikita wa marital violence yutena bezu mekitwe maadhibitwe makomete masibitali nange makatulangwa violence ya mutwano ukaumewa ukakunwa nethoka ukomba mautata ukomba petrololi mundu akelicha ngolobani nundu wa wendo wa wanganganio na yu amwe onania umamutha ti unena mamutha maibo ni matule kangile nange maumewa na weza ithia maifunction inesa nundu wa marital violence nundu ila munane wethiyo ukita mweke cia wendo azwani yo ukumina na wenga iyo utethia wa umia wekala wethayo tolo andu tunaona wa TV ni waenda kuwa mubango wa kando wa emela yabanga kumina na muse yukiu nicho kiende nundu wa wendo wetingia wendo wa wangangani kila kingi ti uminukilia nacho wendo wetingia utumete siana innocent itene vitio siangaika ilikathina ingi ikatwika ngukuta ingi ikalea usoma ingi ikatwika orphans ingi sikita utabu asiai siona pisa ukutani uwezeni wa inyaku usini wa yaku na kaiti wake kuleti hata na kweki wata tato mwana ko webisani na mamio ndamona na medho it is very clear very painful pesiana hiyo lament nundu wa wendo wetingia ithe na inya me subject ye kukua tene matia siane yangaika na kwa swani ya wenau swani ya we mwaitu uleza utuma siana ngaya unengi uisobe na uisia siana siaku ilamendi ya ikulia keka mwaitu ethayo keka nau ethayo nende na thino nitha nisile maundwa maingi bito maundwa mangwatie na nona asiana ikuwa na ethe ikatwa wa outing siana ikatwa wa boarding school keka nau keka mwaitu na kecha kosiwe ni wendo wetingia wa wanganga na tiwa ngukulia mwitu kizia mwendwa their source siana siethayo iko yo mundi nundu wakila chethiwe ta resort ya wendo wa wanganganio na Dr. Steve yasia
father hiyo topic iko juu sana na be kulio kuliti kuna niona te kulio ila ngwendo kulio baya mwisho nikati minetambie kwa makulio na yu atwa ni maile kwika hata nikanama betange wendo wao wanganganio mitwano niyo unduambe asanda Corporal Steve kana Dr. Steve na father kulio yu angulia Biblia ya SYA the wa mundu ona weba endene wa Kristo ni chombe chao maundu alama ko ni mabetu sisi ai matwikite meo wendo wa wanganganio ubetanga wa ni Kristo na mundula ukwenda wendola wake na muume wekale no mpaka yethiwe the sender of the marriage. Yes. Na ona ethwa ni wambililie maundwa peo chance. Ngai nune ngai mundu second chance. Akelila akasioka palabe Yesu. Ni asiati ethwa mundu endi ni wa Kristo. Ni chumbe cheo. Yu maundwa ama wanganganio. Ni mabetu. Ni mahithia wapo ingi. Kwa solution yambe ni kunana na Kristo. Nundu okie kumanda na kutangia kiucha ichau wasoma Luka. Yes. Na wasoma Mathayo 11:28 yasia ukaikwa kwa ini onde alamu kwete niyo mwito na akwa ngamudhumusia pevata wako dhumuwa kuma wanganganioni ulawekala netia mueme ulawekala netie na mukau ulawekalete THAYU wa wanganganio ilobi we balata oni wekala we na wanganganio wa we Yesu muyosu no tona ukutethia nundu yasioka ikwa kwa alamu thini awia na mukuite miyo mitu na kwa ngamuthumusia kwa unda waya maundu onthe ni Yesu kulikangaine palabe Yesu na kwitikala ngai atone atongoesya family yenu. Yes. Okay. Mwithikisia nundu masama ito ne masonga kidogo tenda kwamba ukwata wathi umwi na indi tuisioka nundu nineze makulio yuni chungu nzima makulio ni chungu nzima so umba ni ekulio yaku nesa no sasimu uyasio isito yaku ikulio yaku na pia tatu hivi kie kulio yaku isila simone ni kuije mtandao yitu free ile kenda ile tano no andike kulio yaku katuma bau pia katika page ya Mbaitu FM the radio station no andike kulio yaku no katuma bau anethiwa ndi ukulilia makulio maku kuisila ba mitamboni vile na kuende content isiambuzi sia THAYU no size YouTube ya Mbaitu FM kana pia ndi kwa mesha kaleli nzokolo ula father official pa windi pe content isio busia muzi sia THAYU katika YouTube no like no subscribe na indi uyende na kukwata maosomo asu ila uma uyani we uomboekete ila we mutwano waku alikothi nani anukwenda kuosotao kusubscribe no mana so indi kulo yaku ni batu isioke tinandikite basa yumba umbanie na indi wituma katika namba ya SMS ile kenda ile 5 ninaona makulio eli oyitu unena mokete katika 22925 Rafael Mutwani mubea penongi utunawete sito yake baba unukulia kana kijana kilala na mwanaume mwingine anaweza kuumea uzungiwa na pena comment ingi bau ya mundu kwa sia kaleli ni muati ye na be mundu unaisi simu katikati wa Kangundo na Katanga kwa winde ethano unaisi simu katikati wa Kangundo na Katanga kuna simu eno eto Boniface Kimani ni wewe na simu yesu anaisi simu yasia pe mundu unaisi simu katika Kangundo na Katanga kuwinde edwa niwe unaisi simu ya katikati wa Kangundo na Katanga na huku ni Boniface Kimani wisana nambani ya 071083 8885 0710838885 noti mwanza imwe noti na 3 na 5 esu ni namba ya Boniface Kimani so ndi edhi wawe nuna isi simu onaisi katika wa Katanga Kangundo na Katanga kunia Boniface Kimani. Okay, mwithu kisiendi kule kuniba
22925 kana katika page ambayo ito FM the radio station na ende tuisioka nitukweza tuyosa kusira noti muonza noti kenda ili 5 na mbelenge noti muonza itatu kenda ili 5 wiliba force musioka na wadhi mwe yukiadhi mametwano mwe yukilia metwano ambili ilia kwakwa wadhi ito ambili ilia kwakwa wa wiliba force musioka.